namwe mwicare ndizera ko basengeye byacu n'amaturo. Hallelujah. Twegerane. Let us come together. Keretse abari mu kazi kabemerera kuba bicaye inyuma. Except those who has responsibilities. Amen. Amen. Yes, abaho umugisha guterana kuri uyu munsi utoroshye. Gathering today. Abo twabanye mu gitondo Yesu abaho umugisha. For those who were with us in the morning, God bless you. Uko bamwe byahise bihwaniramo no kudaterana. Because to some they were not able to participate in the morning and in service. Ariko abo twabanye mukaba mwashoboye no guterana Imana ibaho umugisha. Those who were with us in the morning and were able to attend the service, God bless you. Numva abo mu gihugu duturanye bavuga ngo mwakoze kutanshwaza. Thank you for not shaming me. Yes, abaho umugisha. God bless you. Kudashwaza itorero. Not to shame the church. Amen. Amen. Ubwo murumva ururimi mvuga. You understand what I mean? Yes, ashimwe. Praise God. Uyu ni umunsi kuri twe udasanzwe. This is a special day for us. Imyaka 30 yo kubohorwa 30 nk'abanyarwanda. days of liberation as Rwandans. Twe ntago tubifata nk'ibisanzwe. We don't take it for granted. Hari abumva icyo bivuga cyane. There are some who understand what it means more than others. Wari umaze amezi 3 utazi igikurikiyeho. To some they spend 3 months not knowing what comes next. Kongera gusubirana umudendezo. Having recovered liberty. Kuri twe ni souvenir itazarangira. To us it's a great souvenir that will be everlasting. Kandi nabo Imana yakoresheje. And to those God used, Imana igikomeza kubaha umugisha. God bless them abundantly. Amen. Amen. Umunsi udasanzwe uwo pastor yuzuzaho amavuko ye. It is a special day of our pastor's birthday. Nubwo adahari ariko aho ari tuzi ko ariho heza kuruta kuba yarari hano. Even though he's not here, but where he is in a good place. Tangiye umwaka wari imbere y'Imana. He started his new year being before the Lord. Kuri twe ni umugisha. To us it's a blessing. Biruta keke nyinshi. It's beyond more cakes. Ashima Imana ko yavutse kuri munsi wo kwibohoza. Thank God that he was born on this liberation day. Imana ikamuha n'umuhamagaro wo kubohora abantu. And God gave him a ministry of restoration and deliverance. Ntago nyambifata nk'ibisanzwe. I don't take it for granted either. Kandi mu batumye tubohorwa muri icyo gihe nawe yararimo. And those who liberated the country was among them. No mu batumye mbohoka mu buryo bw'umwuka arimo. And those who allowed me to be set free spiritually. Kuri njye ni imigisha irenze kuba double. To me it's a double, more than double blessings. Yambereye umugisha mu buryo bwinshi. She has been a blessing to me in many ways. Kandi kuri twe sinzi ko ari umugisha. And it is the same way to many of us. Ni gift ku bantu benshi. It's a gift to so many. Kuko yashyiriweho kugira ngo benshi baruhuke. Because sent to set so many people free. Hari impamvu yo kunezerwa kuri uyu munsi. There is a reason to be joyful today, therefore. Yes, abaho umugisha. Reka tujye mu ijambo. Let's go into the word of God. Turi mu kwezi ko kugarurirwa ibyacu byose. We are in the month of recovery and restoration. Amen. Amen. No kwezi kudasanzwe. It's a special month. Uzarebe iyo hari icyo watakaje. Notice when you have lost something. Ukashobora kukibona aho giherereye. And you find it where it was hidden. Wumva unezerewe cyane. You get excited. Amen. Amen. Ariko mu isi y'umwuka, but in the spiritual world, kugira icyo utakaza ukongera kukigarurirwa, losing something and recovering it, ni umugisha ukubye kenshi. It's a multiple blessing. Turi mu kwezi rero ko kugarurirwa ibyacu. We are in the month of recovery and restoration. Nabwo ntago ari ibintu bizatwituraho, bikeneye uruhare rwacu. It will not fall from heaven. We need participation. Niyo mpamvu numva iki cyumweru atari icyumweru ndi kubwiriza, ahubwo ni icyumweru cyo gushotora kugira ngo dusenge. This is not a month to preach, it's a month to provoke you to pray. Hanyuma buri muntu agira icyo agaruza. So that everybody can recover something. Ndumva ari icyumweru cyo gufungura amaso yacu. It is a month to open our inner eyes. Kugira ngo tugire icyo tugaruza. So that we recover some things. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe. Praise God. Tumaze iminsi turi mu ijambo muri Yoweri 2. We are using referring to the scripture. Mfashe 2 umurongo wa 25. John 12:2-25. So mu izina rya Yesu. Yoweri 2:25. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye. Niyariwe n'uburima n'ubuzukira. N'akagungo zangabo zanjye zikomeye n'abateje.
kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu amen kuko yabakoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. amen. Yesu ashimwe. ngo umwaka wo kugarurwa iby'inzige n'akagungu n'uburima n'ubuzukira byariye. Haleluya. za ngabo zanjye nabateje. My great army which I sent among you. turi muri iki cyumweru cyo kugaruza iby'uburima n'ubuzukira byariye. And this month to recover what the locusts have eaten. Amen. Amen. Asomere Ezekiel 39:25. Read Ezekiel 39:25. Ezekiel 39:25. Nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati, nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati, thus the Lord says, noneho ngiye kugarura abayakobo bajyanywe ari imbohe. ngiye kugarura abayakobo bajyanywe ari imbohe. Mbabarire ab'inzu ya Isiraheli bose. vuga ngo vukiramo inzu y'iwanyu. mbabarira ab'inzu yande bose. Your father's house, all of them. kandi ndindi cyubahiro cy'izina ryanjye. kandi ndindi cyubahiro cy'izina ryanjye. And I will be jealous for Imana my holy itugaruye name. ikatugarurira ibyacu ibirimo irindi cyubahiro cyayo. He's being guarding his name. Hallelujah. Hallelujah. iyo tubabariye When he ikatugarurira ibyacu and restores ibirwana no us, kurinda icyubahiro cyayo. he is safeguarding his holy name. ni iby'agaciro kusubira n'ibyawe. It is worthy to recover what ko you ni have kimwe mu lost bigarura icyubahiro cy'Imana. because it restores the glory Hallelujah. of God. Hallelujah. ni munezero ko Imana isubirana icyubahiro cyayo. It is a joy that the Lord recovers nawe his usubiranye glory ibyawe usubiye mu mwanya wawe as you nyawo. recover yours and be restored. Hallelujah. Hallelujah. turi mu kwezi kugarurirwa We are in ibyacu. the month of restoration and recovery. bivuga ngo ni ukwezi Imana nayo izasubirana icyubahiro Meaning it cyayo. is a month where God is going to be glorified. niyo even mpamvu more. twifuje ko tuzagusoza uku kwezi That is why we hoped to end dufata this umunsi wo month kugarura icyubahiro cy'Imana umunsi wose. having a whole day of praise and worship, ko tuzaba turekonesa ko Imana because we shall be ariyo recognizing that yabikoze. God is the one who did it. Hallelujah. Hallelujah. numva nkeneye ko uwo munsi wumva wiyumvamo. I feel like you need to umunsi already be expecting tuzaza that imbere day. y'Imana tutaje The kwibwira day ngo we shall turababaye be coming turarushye before God turananiwe. without complaining to him and tabling our ni petition. umunsi tuzaza imbere yawe tubwira ngo ntawe usa nawe, But it will be a urera day ma of glorifying ntawe his uhwanye holy nawe. name. We are twabikora holy, mu no one is magambo like you. twazabikora mu ndirimbo, Whether in ariko songs tuzirirwa or tuvuga ngo words, urera. but ntabwo all tuzazana day long ibyifuzo we kuri uwo shall munsi. say you are tuzaza holy. kwibwira ngo We ntawe shall not uhwanye bring nawe. our tuzaza prayer kwibwira point. ngo urera. We shall tuzaza worship kwibwira you. ngo We shall imirimo yawe praise you. iratangaje. We shall holy. tuzaza kwibwira ngo Your ibyo works ukora are biraturenga. wonders. tuzaza kwamamaza imbabazi zayo. tuzaba tuje kwamamaza ubwiza bwayo. shall be proclaiming his glory. nubwo tuzahamagara abahanzi kudufasha, As we ariko shall shaka bring ko wowe the ubyiyumvamo worshipers to ko help us. amasaha 12 But I duhereye mu want gitondo you ukageza to feel it, nimugoroba because from tuzatubwira morning to Imana ngo evening, Mana we nagusabye shall only be kenshi, telling ariko God, kuri I've inshuro asked you nzamuye so ibiganza much, mvuga ngo urakwiriye. but nzamuye this day ibiganza I've mvuga ngo raised nta my yindi hand Mana in your ihwanye word. nawe. No one is tuzaza like you. kwishima There's no other God like you. Shall be thanking him, twizeye ko igiye kutugarurira ibyacu, believing that he's going to restore kuko niko kugarura ours, icyubahiro cyayo. because we have to bring back his Hallelujah. glory. Amen. Amen. Abami ba kabiri 8 2 Kings uhere 3 kugeza kuri 6. 8 3 through 6. Abami ba kabiri 8:3. Imyaka 7 ishize uwo mugore arasuka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya. araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Pleaded for her house and for her. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'umuntu w'Imana amubwira ati, ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. nuko agitekereza umwami uko yazuye wapfuye. uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje. atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi ahera ko aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye, ngaba bo nakubwiraga bakuguyeho. This is her son whom Elisha restored to life. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira, arabimutekerereza. umwami ahera ko amutware w'umugisha, ahera ko amuha umutware w'umuhesha. And so the king appointed a certain officer for her.
ahera ko amuha umutware w'umuhesha, amuha ujya kumusubirisha ibye, amuha ujya kumusubiza ibye, amuha umutware w'umuhesha, amuha umutware wo kugenda akamufata akamuhesha ibyo yari yaratakaje. Yari yarasuhutse ava mu gihugu cy'iwabo, agarutse asanga ni igihe cyiza inkuru ze zirimo ziravuga. Umwami abonye wa mugore wavugwagaho ibyo Elisa yamukoreye, what Elisha did to the woman, bimuhanirizwa no gusubirana urugo rwe n'igikingi. For her to recover her home and her land. Aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo yasahuwe mu mirima ye byose, mumugarurire ibye. Ntabwo ari kuvuga ngo mugerageze mumuhe byibuze kimwe cya kabiri, mumugarurire ibye byose n'ibyasaruwe mu mirima ye igihe cyose atarahari. Sinzi niba wumva icyo kintu. Mumugarurire ibye byose, ikirenze kuri ibyo ibyasaruwe igihe atarahari byose mubimusubize. Sinzi niba wumva. Nuvuga ngo kuba uriya mugore yarasuhutse, aho yagarukiye yasubijwe ibye nk'utarigeze agira icyo atakaza, kuko n'ibyasaruwe adahari yarabigaruriwe. Ndashaka kuvugana nawe uyu mugoroba ngo n'ibyibwe, n'ibyo utigeze umenya ko ari ibyawe, n'ibyo utari uzi ko ufite uburenganzira, uku kwezi ubigarurirwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabwo ari ukugarurirwa igice cy'ibyo ugenewe, ahubwo ugarurirwe n'ibyo umwanzi yari azi ko utazamenya ko ari ibyawe, ibyo nabyo bigarurirwe mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe ngo uku kwezi tugarurirwe imyaka yawe, tugarurirwe ibihe byawe, ugarurirwe ibyo watakaje. Haleluya. Ushaka kuba utari mu nyumva. Uyu mugore ntabwo yagaruriwe igice cy'ibye, ndetse nta nubwo yasubijwe igikingi cye ngo asubizwe urugo rwe gusa hanyuma ibyo basaruye mu mirima ye birangire. Yagaruriwe byose, bisa nkaho ntacyo yatakaje, bisa nkaho ntacyo yigeze ahomba. Nawe birashoboka ko wagarurirwa byose, birashoboka yuko wasubirana ibyawe ngo utarigeze ugira icyo utakaza. Recover everything as if I've not lost anything. Ni koko birashoboka. It is true indeed. Umaze igihe, you spend much time usa n'uwatawe, feeling like forsaken, ariko Imana ikugarurire hataburamo na kimwe. But let God restore you and recover you everything you lost without itugarurire byose hataburamo na kimwe. Let him recover everything that belongs to us. Ikugarurire amahoro akabaye warabonye mu rugo rwawe hataburamo na kimwe. Ikugarurire umunezero wakagiriye mu rubyaro rwawe hataburamo na kimwe. Ikugarurire ibyo watakaje, ndetse guhe n'ibigushumbusha. Ikugarurire byose kugeza ubwo buri muntu wese azakubona akabona ibyo byaragarutse. Ikugarurire byose ku buryo umuntu nahura nawe atazagerwa kubaza. Imana itugarurire byose. Hari igihe Imana ikora ikintu, sometimes God does something, ntibisabe ko wisobanura, and you don't have to explain yourself. Ikakinonosora ku buryo ukubonye, and he perfects it so that whoever n'abatemera Imana kubwira ngo Imana yanyirakomeye, whoever, so that even the pagan says your God is mighty. Ejo bundi nari kumwe n'umumama umwe. The other day I was with a certain mother. Aratuzi tutarabana na pastor dukorera Imana turi abasore n'abakobwa. We got married, serving God and boys and girls together in the church. Aratuzi kugeza uyu munsi. She knows us until today. Arambwira ngo muri mu bantu batumye nemera ko Imana ikora. Ngo mbere nari ko ari ubwesiko. She told me that you are testimony that God works, because I thought your husband was. Ibyo yagiye bakorera ngo ubwo narwo nyikeneye kubimenya. Ngo kwera ko ibyo zana bakorera ngo birarenze. Ngo ariko ibyo yagiye bakorera umunsi ku wundi byanyishije ko Imana ikora. In your life convinced me that God is at work. Ndamuga ngo Imana ishimwe ubwo watuboneyemo Imana. I thought thank God that you have seen God. Natwe turashanga Imana idushumbushe abantu batubonemo Imana. Tutarinze kubisobanura, ariko abantu bakubona bakubonemo Imana. Niba kubona bavuga ngo Imana yawe irakomeye. They see your God is mighty indeed. Ejo bundi navuganaga n'umumama. The other day I was talking with a certain mother. Wari umaze imyaka 19 yaratandukanye n'umugabo we. Who spent 19 years separated with her husband. Ubu ari muri Amerika n'umugabo. Now she's in US with her husband. Mu gihe cyashize, in the last times, yaramvugishije. She talked to me.
arambwira ngo wakwemera ko umugabo arimo antekera umureti agiye kunegura breakfast. She told me that, can you believe that my husband is preparing the breakfast for me? Imyaka 19. 19 years. Baratandukanye. Separated. Abana be bagiye bafite ngira ngo umukuru ari nk'imyaka 6 muto nk'ibiri. Her children were like 6 and 2, 3 boys. Bagiye kwakira nyina ku kibuga cy'indege ari abasore. They went to receive their mothers at the airport, being grown ups now. Fata imyaka 19 wongereho 6 wenda ku mukuru. Take 19 plus 6 to the first one. She found him as like a Maria. Ntiyabonanaga nabo, ntibamusuraga, ntibavuganaga. They never met during those too many years. Amen. Amen. Ariko yarimo akubwira bati Imana yanjye mujye muyivuga. When she talks to you, she says, please proclaim my God. She told me, my husband is preparing me a breakfast. My children fight for giving me a right to work. They fight with their dad that they want to give me a right. She told me, I cannot tell you how good I feel. She's in the US with her family. It was very difficult to fathom. We were praying that maybe at least she would be having access to her children. Because her husband had another wife. But she separated with the second wife and reunited. I know those. But whenever we talk, she says, do you remember to proclaim my God? Sometimes she calls me saying that I've given a number because everybody who hears her story cannot say that there is no marriage that cannot be restored. Her story speaks for itself. People of God think it's possible that God can restore. It's possible that your marriage and they come back being saved. It is possible. A husband came here to pick her up. She could not have a visa because she wanted to go. And the husband came a little bit before COVID. The entire period of COVID they were together. She thought she was dreaming. When they were about to leave, they came home. And she came to show him their pastors who prayed for him to come back. And the husband said, I thought he was a mighty man. You are just a man. So the prayer brought me back. ndahamya Imana yakugarurira ibyawe, ndahamya Imana yagushumbusha, ndahamya Imana yasubiranye ibihe, ndahamya Imana aho amarira ye yarageze yagaruriwe umunezero ahera kuri zero. Ngira ngo simbizi yarimo akubwira wumva ari inzozi, wumva ubwo buzima umuntu atabubamo. Ntabwo arakubwira ngo ubuzima tutigeze tubanamo. She said that the life you have never lived together. Ibintu ntigeze mubonaho, ndimo ndateta ibintu ntigeze nteta. I'm being pampered like I've never. Waruzi ko nawe yagutetesha ukibagirwa ko yigeze kurira. Waruzi ko yagushumbusha. Waruzi ko yarusana abantu bararushizeho agakato imyaka 19. Se hari yumaze. Did you spend 19 years yet? Utabona abana wabyaye uri umumama. You are seeing your children yet you are a mother. Byibuza hari we wasigaranye abana. Maybe you naje kuvuga ngo nta kitagushumbusha, naje kuvuga ngo nta kitavuguruza. He's able to restore everything. Uyu mugore we yarasuhutse. This woman had exiled. Yaranyazwe urugo rwe, yaranyazwe igikingi cye. Her house and land were iyo myaka yose yo gusuhuka kwe. All those many years of exile. Barasaruye bariririye. Ariko mwami aravuga ati mumusubize ibye byose, mumusubize urugo rwe rwuzuye, mumusubize n'indobo mwatoye iwe, mumusubize n'ibiringiti mwakuye
muvuye iwe mumusubiza n'ibitanda bye, hanyuma ibirenze kuri ibyo ayiwe musarure, mwongere mwuzuze ibyo mwagombaga kumuha, ayiwe mumusarurire. Ibyo yakaba yarasaruye yamya ko satarahari mubimuhe, ariko murumviza atari inzozi. Sintekereza uwo mugore ko aricyo yagiye yiyatanga. Mpamya neza ko uyu mugore atari cyo yatekerezaga. Uyu mugore yumvaga ari ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe, ariko ageze imbere y'umwami hari ahantu tugera bakaduha ibirenze ibyo twasabye, nta handi ni mu ijoro. Hari ahantu winjira ukamanuraho ibirenze ibyo wasabye, hari ahantu winjira icyama nawe ugakomangayo. I pray that you might knock at that place. When you meet the king, he gives you everything. Ya myaka baguteyemo ibyondo, the years when you are thrown murdered, he was niyo nayibaho. Because those years birashobora ko kwisa imyaka 5 bagutera icyondo, ariko ashaka kukongera imyaka 10 yo kukomora, yo kugukuraho umwanda wose. Ibyo nabyarabishoboye, ibyo nabyarabishoboye, ibyo nabyarabishoboye. Birashobora ko umaze imyaka myinshi, yewe nta n'ubukwe bwa bene wanyu ukijyamo, kuko ikibazo bakubaza ni kimwe, barakubaza ngo Imana yawe iri he? One question, where is Zaburi 94 aravuga ngo barambaza bukira bugacya ngo Imana yawe iri he? Reka nkubwire, let me tell you, ngikizwa, when I was saved the first agaribwo nayo ngikizwa, ariko nibwo nayo ngitangira kumenya neza, kumva gusogongera ku munezero w'agakiza. I understood the joy of salvation. Tujya mu masengesho y'iminsi 3. We went into 3 days of fasting and prayer. Nabanaga na musaza wanjye udakijijwe. I was living with my unsaved brother. No tuyarangije. And when we finished it, Pastor avuga ati turasoza twese dusangirira hamwe. Pastor said we shall share a meal after the fasting. Baratugare ku mutima ukambwa turataha izi saha barabica. And I was in my heart fearing that if I go home later I'll be in trouble. I was with my younger sibling. I didn't know they are avengers. Kushobora kuba umaze iminsi mu masengesho hanyuma numvaga Satani yarapfuye atanyubahuka. I thought Satan is dead, cannot dare me. Hanyuma dutashye, and when we went home, tugiye gutaha tubwira umumama when we were about to leave, we asked one mother ngo aduherekeze twe duturanye to go with us because she was our neighbor. We went we reached home at 8 p.m. and it was not good. Dusanga afite abashyitsi bari inywera kuri barko. We reached home and we found my brother had guests. Because of that neighbor, he talked to her very well, and she said, "Don't worry, you'll be safe." After she left, my brother called us back, and he said, "You thought it was over. You choose." And he started intimidating us. I was sad. I was sad. I went in the room and prayed. I said, God, we prayed for 3 days. And you reward us insult like this. That's when I discovered this. That they asked me day and night, where is your God? Do you know the prayer that I started praying? Ndakeneye kugaragara bakamenya ko hari muri iyi nzu bakabimenya. So that they know in this house that you are here. Igihe cyarageze, and time came, bataranakizwa ariko abikira ngo waje gusenga kuko bimeze gutya ku kazi. Imana yanjye itangira kumenyekana ko ihari. Why don't you come and pray that at my work? Nawe icyama Imana yawe nibongeye kubaza ngo Imana yawe iri he, reka ibyawe bijye ku murongo, Imana ikugarurire byose, aho batazakubaza ngo Imana yawe iri he. Nimba ari ikibazo kibabaza, if there is a problem that is offending, is being before God, Imana yawe itagaragara, and your God is not visible. Kuba imbere y'Imana, being before God, bisaba kuca mu makorosi menshi ngo Imana yawe yumvikane. Requires that you sacrifice a lot for your God to be manifested. But God manifests himself sometimes.
A certain mother. Sinduvuga izina rye. Ariko ndabizi ko bamwe bari bubyumve. But I know some people will understand. Mugabo yaramubwiye ngo nta na miti ngomba kuguha. Her husband told her, I'm not going to give even a meeting. Uzapfa ntacyo wimariye. You will amount to nothing. Warize ariko nta nakazi uzabona. You went to school but you will not even have a job. No kubona amamega ngo amenye inkuru zikurikiyeho n'uwo bavugana byari ikibazo. And it was a problem. Aza kureba pastor arira cyane. She came to see the pastor weeping. Pastor aramubwira ngo ntabwo muzigera mureshya. Pastor told her, you will never be. Kuva avuga ayo magambo ntuzigera ureshya nawe. The fact that he is saying those words, you will never be equal. Yarahahaga kugeza ku gitunguru nk'umugore atagavuraho ijana akagura miti. He was doing groceries so that the woman would not get a single penny. Hanyuma igitondo kimwe. But one morning, muturanya musaba idosi. The neighbor asked her for her CV. Agiye kubona bamusohoye kuri yellow paper. And one day she was read on a yellow paper. Wavugaga yuko the one who was saying atazapfa agize icyo yimarira. That she will not amount to nothing. Umugore atangira guhembwa imishahara y'uwo mugabo. The woman started having a salary multiplied 5 times higher than her husband's. Ari Imana igaragara abantu batavuze. Imana ibashumbushe kugera aho mutazisobanura. Imana ibashumbushe kugera aho abantu bazabibona bakabimenya. Imana ibagarurira ibyanyu. Nitaye ugeze ku marembera. Even if you are at the end point. Ahari uri hafi y'umwobo. Maybe you are next to the beach. But let God restore you from there. Let God recover everything for you. Abibazaga ko mwarindagiye babimenye. Those they think you are confused, let them know how to go. Let God restore you. Kugeza abazifuza kwicarana nawe. So that people will be wishing to sit with you. Somera Samuel. Read for me Samuel. Samuel wa kabiri. 2 Samuel. 9:6-7. 9, 6 and 7. Samuel wa kabiri 9:6. Ntanze ubuhamya bw'ishingira ngo wiyumve ko I've bishoboka. given many testimonies so that you realize it is possible. Ahawe siho kuri. You have not reached too far. Nuko Mephibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi akamuga kitaba Dawidi. The crippled came to see David. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mephibosheti aritaba ati karame mugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani. Yatangije ijambo ngo humura. He started with the word saying ahari waruzi ko nje ngo ibyawe birangire. Maybe he thought yours is finished. Tuza humura. Be still. Don't be afraid. Ndashaka kuvuga ngo nawe humura. Likewise want to say don't fear. Rekeraho kwahagira humura. Don't fear, be still. Kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli. Nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru wawe. Imisozi. The land. Yose. All land. Nagaruba muri ya misozi 7. It's not only 7 lands. Mountains I'll give you out of 7. Nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo. Ndambabwira ikintu kijya kimbabaza. What saddens me nuko ijambo rimanuka ry'ukwezi kwifata nk'ibisanzwe. Is that the word of the month comes down. Nababwiye umunsi ndivuga ngo hobera iryo jambo. Ntabwo nababwira ngo mpobera. Nababwiye ngo rihobere rihindura iryawe ribyibuhemo. Tangira uryumve cyane. Tangira wumve ari ibyawe. Utitaye aho uri ntumbaze inzira. Sibyo we kumenya aho Imana izabinyuza. Nakubwiye ngo n'uwo bari barabwiye ko atagomba no kugura igitunguru ngo agavure. I'm telling you to the one who they told they could not have a single penny that she will be one day restored. Ntabwo yatekerezaga ko. She never thought igitondo kimwe yamujyana that one morning Majerwa ngo ajye kumukora choice y'imodoka. They could take her to Majerwa to fix her car. Wa muntu wabwiye ko ntacyo azimarira. The very person who said, "Yavuye muri misiyo ngo ino tujyane nkore choice y'imodoka."
from the mission. Urabona ni kuri Bonane nyakubahwa yatwakiriye. Ufite invitation y'umuryango ukamukurikira. I have an invitation. Ariko Imana kwikosa ibintu mukabyarame. Hallelujah. Ibyo nawe byagushikaho, ibyo ni ibyawe, ibyo nawe byagerewe. Turi mu mwaka wo gusubirana, mu kwezi ko gusubirana ibyawe. The month of recovery and restoration. Mu mwaka w'imbaraga ndenga kamere zifungura imiryango. Turasubirana ibyacu. Umwaka w'imbaraga ndenga kamere zifungura imiryango. Urasubirana ibyawe. Icyampa ukabyumva cyane. Ahubwo ugatangira kubara ibyo wambuwe no kubwira Imana ngo nibyo ntigeze menya ko nambuwe. Hari n'igihe utamenya ko wabyambuwe. Hallelujah. Nyibyara umwana wa mbere. When I had my firstborn, umuntu yarebye pastor aramubwira ati somebody looked at pastor and said, ati madamu ni kuriya amaze kumera. This is how your wife has become. Umugore wari ufite igihaha kimwe w'ibiro 53. The wife who had 153 kgs, now she's 70. Imana irashoboye. I say God is ntago bisaba kubisobanura. You don't have to explain. Ntago bisaba kubisobanura. You don't have to explain. Birashoboka. Yarabyaye neza ntiyabazwe akabirondora kurusha ngewe nyirabyo. Nawe ibyo birakubaho. Hahandi abantu bakubwiye, hahandi nyirinzu yakubwiye. The way the house owner told you. Hamwe mukodesha yakubwiye ngo mbona ntacyo umaze. The landlord told you, I don't see you useful anymore in this house. Ashobora kuza kukubwira ngo sinarinze kusenga. She will tell you, or he will tell you, I didn't know you pray. Hamwe bakubwiye ko ntacyo bimaze kuba warabaye muri uwo muryango. When they told you that it's useless to have been part of that family. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe. Praise God. Imana yacu irakora. This God is at work. Imana yacu iriho. This God is alive. Wizere kwishumbusha. Believe that he is able to restore. Komeza kuri uwo murongo wari wa 7. Follow. Ntago naje kugushyushya. Nyemerera ubyumve ko nari gushyushya amarangamutima yawe. Ndavuga mbyemera kandi mbyizera. Ahubwo icyama tukabyizera. Nta hantu ugeze Imana itagukura. There is no far point that God has not taken you from. Kandi nzagusubiza imisozi yose y'Inyarurembo ya sogokuru Sawuli. Kandi uzajurira ku meza yanjye iminsi yose. Sinzi nimba wumva icyo kintu. Did you hear that? Cyaraziraga mu Bisiraheli. It was forbidden among Israelites. Ko umuntu ufite ubumuga nk'ubwo ajya kumeza y'umwana. That a person eat from the king's table. Uziyo yakugaruye ikakugarurira ibyawe. And your everything. Nibidakwiye kuri wowe. And the unworthy things. Irabihanagura. He erases them. Ntago byari byemewe. It was absolutely forbidden. Ko umuntu ufite ubumuga. That a crippled person ajya kumeza y'umwami. Eat from the king's table. Ariko iryo tegeko riribagirana kubera. But that law was iyo yaje kukugarurira ibyawe. N'amategeko yashyizweho aribagirana. N'amategeko yashyizweho aribagirana. Ngo uzarira ku meza yanjye iminsi yose. Eat from my table continually. Byamenyeshaga iki? What did it mean? Ugaruwe mu cyicaro cy'ibwami. You are coming back to the royal palace. Ugaruwe mu cyicaro cy'ibwami. You are coming back to the royal palace. Reka nkubwire. Let me tell you. Icyampa ugasenga. Hari icyicaro uri busubiremo batatekereza ko wakwicaramo. You shall get back to your original seat. Ndumva nahanurira umuntu ura. I wish to prophesy to somebody. Bari buze kumenya neza. They shall know fully. Ko Imana yawe ititiranwa amazina. Your God is not never confused with any other God. Windeba huri. I don't care where you Nago bindeba aho bigeze. I don't care where you ariko ndahanurira umuntu ntikungumuye. Imana iguhembure. Imana igusubize ibyawe. Buri muntu nakureba bimenye. Numva niteguye kubona abantu bahagaze hano bahamya. Numva niteguye kubona abantu baza guhamya bahagaze hano bahamya bongera bahamya. Ndumva niteguye. I feel ready. Kubona mbutiyaje abantu baje gushima. To see. Ndumva ndimo ndota. Kubona mbutiyaje abantu baje guhamya imirimo y'Imana. Ndumva niteguye. Kubona dukora amateraniro yo guhamya gusa nta kindi gikorwa. Ndumva niteguye kubona amateraniro
y'abantu baje guhamya imirimo y'Imana gusa bavuga Dr. Nyihanganire ndimo ndumva ndeba ibintu mudatekereza ko nareba. I'm seeing things you are not able to see. Nduma numva ndeba ibintu byinshi. I see so many things. Ndimo ndumva hari igihe tuzatwicara tukavuga ngo turarota cyangwa ndumva hari ibintu mbona birashoboka ko utari kubibona ariko njye ndumva hari ibintu mbona ndumva hari ibintu numva hari ibintu ndimo numva hari ibintu ndimo numva rakasaya rabababa ndumva hari ibintu mbona. Sinzi iteka waciriweho. I don't know the decree that is upon your life. I don't know the law that is over your life. But I feel. I don't know the law over your life. But I feel. I feel another time. I feel another time. Where people will be glad to associate with you. Abantu bazavanga Imana itore ko twakwibesheho. Ndumva ndota, ndumva ndumva, ndumva mbibona. Ndumva mbibona. Visualize it. Aho tuzatwibaza aho dushira igiterane cyawe cyo guhamya imirimo y'Imana. Ndumva mbibona. To confess the works of the Lord. Ndumva mbibona. I feel it, I see it. Aho turujye twibaza ngo turashyiraho gute gahunda zo gushima ko zibaye. Where we wonder how do we align those who want to give thanksgiving. Ahari Imana igiye gukora ibintu. Maybe God is going to aho abantu bazashoberwa nimba ari byo gusa. Where people will be wondering if all these testimonies are real. Hallelujah. Hallelujah. Ndumva mbyumva, ndumva mbibona ribosa ya raka ya rababa. Ndumva Imana igiye guhembura, ndumva Imana igiye kuzura. Ahari birasa nkaho ari ukukuzura. Iyo mbyumva ndumva ari nko kukuzura. Aho abantu bazavuga ngo yarazutse, aho abantu bagufataga nk'utakiriho, aho abantu bazahamya ngo birashoboka. Ribosa ya rababa. Aho bazavuga ngo birakunze. I feel it, I see it. Mbona makwe abantu bazaba baboroga gusa kwera umunezero. Ndumva mbibona, ndumva mbyumva. Ari we ntabwo uri mu byumva. Ariko ndumva mbibona. Aho tuzatujya mu makwe abantu baboroga bava ngo ntabwo bishoboka. Ariko ndabibona. Ariko ndabyumva. Abazajya bavuga ngo uyu twabonaga adashoboka bitavamo. Ariko ndumva mbibona. Ndumva byumva. I feel it. Resekerebo sayarababa. Rika yarababa sekerebo kosa yarababa. Hari kimana igiye gukora. God is about to do something. Baba ruhaguruke dusenge. Shobora komeza nkavuga ariko senga. Iki ni igihe cyacu. Iki ni igihe cyawe. Imana igiye kudutungura. Hari umuriro ugiye kumanuka. Hari umuriro ugiye kumanuka. Hari umuriro ugiye kumanuka. Hari umuriro ugiye kumanuka. Kandi nawe urakugeraho. Nawe nkurikirana urakugeraho. Hari umuriro ugiye kumanuka waguteguriwe. Hari umuriri. Rasakaya rabasekerebosaya riya rabababa yerebosaya rakaya rabababa yorobosaya rakaya rabababa yerebosaya riya rabababa yerebosekerebosaya raya rabababa raya rabababa yereboya rababa rekerebosaya roboya rabababa riya rabababa yerebosaya raya rabababa yerababa roboya rabababa yerebosa riya rabababa rekereboya rabababa riya rabababa yereboya rababa roboya rabababa yerebosa rokoyo roboya rababa arakaya rababa araya rababa yerebosa yeresekerebosa riya rababa yerebosa riya rababa robosekerebosa kaya rakaya rababa riya rababa riya rababa roboya rababa riya rababa yerebosa rakaya
ya raba baba robo ya raba baba yerebosaya ara ya raba baba ya raba baba yerebosaya raka ya raba baba ya raba baba ya robo ya raba rekerebo ya raba baba ya raba baba yerebosaya ara ya raba baba mana hebura mana shobosha mana garura ongerure mibihe rebo sekerebosa ya robo ya raba baba raka ya raba baba rebo ya raba baba yerebo ya raba ari ya raba baba yerebosa ya raba ari bihebisha ari ugusobezwa ari ugushoboshwa ari ugutabarwa rebo sekerebosa ya yerebo ya raba baba ya raba baba ya raba baba ya raba ya raba baba robo ya raba baba rebo sekerebosa ya raba sekerebosa ya aho tutagera aho tutabibona ugiye gukora ikintu gisha rebo sekerebosa ya raba baba ya raba baba yerebo ya raba raka ya raba baba robo ya raba baba yerebosa ni wowe wera mwana rebo sekerebosa ya raka ya raba baba ya raba baba yerebosa ya raba ni wowe dutegereje niwe twifuza ni wowe wenyine ni wowe sekerebosa ya raba baba yerebo ya raba raka ya raba baba yerebo ya raba ya raba baba yerebosa mana turemere ibihebisha mana reba ibindi bihebisha shomusha bwako bwawe genderera ubwako bwawe hembura papa rebo shaka ya raba baba yerebo ya raba raka ya raba baba yerebo ya raba baba yerebo saya ni wowe mwami wanjye ni wowe gitare cyane ndabizi ko bishoboye ndabizi ko ndasaba umusa uri Imana yihagije ngwino ukore papa rebo shokorobo saya raya raba baba yerebo ya raba raka ya raba baba yerebo ya raba ya raba baba yerebo ya raba robo saya raba baba raka ya raba baba yerebo sa ya raba baba yerebo saya raba agenda manuka kore mu babaziza manuka kore ku bw'ubuntu bwawe robo shaka ya raba baba ya raba baba yerebo saya raba raka ya raba baba yerebo saya ora ya raba baba yerebo saya raba ya raba baba yerebo saya raka ya raba baba yerebo ya raba yerebo ya raba yerebo ya raba ya raba baba Mana ndashima izina ryawe nayindi mana isa nawe na undi mwami uhwanye nawe mwami nkuzamura icyubahiro. Haleluya Yesu, haleluya papa data mu izina rya Yesu. Uyu ni umugoroba mwiza waturemeye Mana uvuganye natwe ndabihamya. Nyemerera ukomeze ukore kandi ukomeze udushumbushe ukora imirimo tutigeze twitegura. Reka uku kwezi tugusozanya amashimwe, reka uku kwezi tuzahamya imbaraga zawe, reka uku kwezi twumva amakuru meza, reka uku kwezi mwami ukora ikintu gishya.
Jambo ryawe riravuga Your word says, ngo se kugiye gukora ikintu gishya I say, I'm about to do ngo se something. bazakimenya Shall not they not nukuri know mwami it? tuzabimenya Oh, Lord, we shall know it. tuzabihamya We shall confess tuzabimenya it. We shall know tuzabihamya it. We shall proclaim it. kandi tuzahora tuvuga ineza yawe Let's always say your mwami your tugukomeye goodness. amashyi Oh Lord, we clap for you. haleluya Hallelujah. mana gendana n'ubu bwoko Oh, Lord, go with this ubuntu bwawe people. bubaherekeze Let your mercy go tuzongere with them guhura and ku cyumweru grace. dushima izina As we ryawe meet them on Sunday, urakoze papa thanking you. icyubahiro nyigaruye mu izina rya Thank Yesu you, Lord Jesus. haleluya Yesu aduhana umugisha May God bless you. ejo ntabwo We tuzaterana have no service tomorrow. naho ku cyumweru See you on Friday. imana ikomeze I mean on ibahe kuba Sunday. imbere yayo May God